Chamgei chamanikab Jehova eng koi tugul ole mitei. Kongoi eng boroindo kakokonech Jehova eng koskoleng'utab rani sikobit keng'alal tetutiet ne inegei nebo logoiwek chemiachen. Kiketestai eng betusiek chekakosirto kiyoingonekit kokiking'alale akobo kayanet ak mieindo. Ak kikiro kele kayanet ak mieindo komabestos. Moche komi kayanet sikonyo mieindo. Amu ngomeyan komakikonin mieindo. Eng notok ko kokiro kele bo komonut iyan kekonin mieindo. Mieindo ko sorunet. Melazimisanin mieindo kiityin imanda eng kayanet anan kesorun kobate iyan. Ngokaiyan kekonin mieindo. Iyan boisiet nekikeyai ako nekikoborok. Ara eng betutab rani kemoche kebe kebeberta age. Kimoche kesaa sikobit ketestai. Baba Jehova kimong'un, kitororin. Kongoi eng sait nebkoraki ng'oliot nekimoche inetech. Ikonech kakuyet ak naet sikebendate ortinwekuk eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kimoche kiro ng'oliot neimuchi koime biik eng koimutiet neo. Ng'oliondoni kikure kereretab met anan ko worry. Kereretab met ko koimutiet neo eng biik chechang. Imuchi kong'em chito eng bortanyi, kong'em kabwatutikab chito ak kong'em chito kiptamirmir. Kereretab met, kekerer met ko ng'oliot nekorom. Imuchi kong'usin kora kotit let nebo katuiyetabgei eng inye ak Jehova. Kereretab met. Ng'oliot age komuchi kobanin kereretab met ak biik alak. Ibiutye iro kaberuroik chekikechobun anan chekikwaun Jehova. Kereretab met kora ko ngotinye chito kereretab met komemuchi kwai kiy kosulda. Cannot perform well. Memuchi kwai kiy amu kerere met komakoyai kiy. Amu ng'emei kabwatet, oin komaitinye katorchinet akoisto katorchinosiekuk akitebi kokeng'em makoi iyai kiy neitorchini komie. Ng'oliondoni kile kereretab met kora komuchi kong'em chametabgei neng'ung. Amu ngikerer met akitestai ikerer met komi tuguk chewaloksei. Ng'emei tuguk chechang eng bortang'ung. Ng'emei chemicals alak chemite bortang'ung. Ak eng notok komuchi kong'et pressure eng borto, blood pressure anan kong'em kimnatetab borto. Kebeberta neyoe boriet ak mianwogik eng borto. Yoe kwo ng'ony immunity nebo bortang'ung eng kereretab met. Ko kabwatutik chemalititen che negative komuchi koyain akot tot oiyok biik alak. Amu kotugul ing'olole chi imuchi ikere chi ile une chomo, une akot chichi neking'ema asimafaulu eng maisha. Chutok ko agenge eng kereretab met. Imuchi ilaumen biik alak, ilaumen kandoinatosiek, imuchi ilaumen akot Mungu.
ile kilya koya aigeni amu kereretab met. Ara is eng betutab rani kemoche kiro kecheng kerichek cheimuchi kotoretech eng ng'alekab kereretab met. Netai korok ko kerichot ko inai korok ile iune. Eng kitabut ne Mathayo isoman kitabutab Marko, kesoman Marko korok. Kitabutab Marko komwoe kolen Marko 7:21 komwoe kolen kitabuni kale amu mang'une orit eng muguleldab chi kabwatutik cheyach, sokset, chorsosiek, rumisiosiek, ibetabgei, kasetab nyat, yaitiet, ng'olset, maket neya, kong neya, ng'alek cheyachen, menotet ak berberindo. Mang'une orit tuguchuto tugul yachen ak kong'wanit chito. Kairo atebetab chito orit eng sobetab chito komami kiy nemie. Atebetab orit nebo chito komi tuguk cheyachen, listit nekoi nebo tuguk cheyachen. Noto nebate inai asimekerer met kot kouyo mi kiy nekararan nemi inye. Atebetab chito kosamis. Ngisoman Isaya 1:6 komwoe kole mamyoni kong'ete metit akoi keldebesiet. Mami kiy nekararan. Komwa Job akine eng nyalildanyi kole kotam ne chito ne kutiet ne nekimuchi kenyorchi chito. Ngisoman eng Job 15:16 ikose komwoe kolen kotam ne chito eng betusiekab nyalildanyi yekingotinye nyalilda neoo kotyem kokosoan atebetab chitondinyi ak atebetab chitondinyo. Kale kotam ne inendet nekewechei akosamis chito neei tengekto kou beek. Atebetab chito kokielewan Job. Nga kitinye nyalilda kokinaigei kole maboto chi age ama kiy nekachop chi age, lakini atebetab chito inendet oleu chito, sobetab chito ak olekitepto chito kale kotam ne chito ne kutiet ak weritab chi neei tengekto kou beek anakunywa dhambi kama maji. Mami chi nebo iman achicha. Nito nebate inaigei korok. Ng'oliot age nerubei ko kitabutab kalewenoik kong'ololi ng'oliondoni. Ng'oliot nekorom. Kalewenoik 28 koitet 1 komwoe kolen mwei kiptengekiot yemaone chi ako nyikonen chebo iman kou ng'etundo. Kiptengekiot ko atebenyi kong'jingei kityongon akot ngemwa ng'al cheu nekamach korob inendet toikere koimegei. Mwee kiptengekiot yemaone chi. Kiptengekiot chito, atebetab chito ko atebetab tengek. Matobwoni chito eng maisha. Kiptengekiot ko kiptengekiot. Oleu ko atebetab tengek. Mami oret age, makiologu kimasin. Eng notok
Nginai korok ole uu komagoi iimgei, lakini kimoche kiro ole uu. Moktoi ano Jehova? Itinye atebet nekikimanakten tengek ak kesikten tengek, ako kikonyikisit ako nyikis eng sobeng'ung. Melen kimoche ilaumen chi, moche inai korok ile iune simetokyi ng'alek olimbo sang ako inyendet ng'etenen amu ole uu hali nebo chito. Human nature makiwole ateboni kobate kityo eng logoiwek chemiachen ko kikokon Jehova ortinwek ole kimuchi kewalda atebonet chi ak ole imuchi kotepto chi ak Jehova nemautie chi. Yeimi nyalilda neoo ngobananda, ngo koimutik chebo mionwogik, ngo koimutik chebo weket nekiwechin, ngo koimutik cheterchin ak cheterchin cheiimi maisha neng'ung, ko mami timin maloo Jehova. Mami kiy nemengen Mungu akobo inye. Yeng'et Jehova akonamin akeng'etech lesson kole ng'ete Jehova, ingen Jehova kiy age tugul ako tun yoktoi muketut eng ichek eng yaityo nekibit. Ngikas eng kitabutab Malaki kolen mang'etu tikityot, ko tikityot ko taunindetab tengek, notok ko shetani ak morik icheket tugul chekiyonchin ak shetani. Ker ng'olyondoni, kebendi tai kemoche kiro ng'olyondoni eng kitabut Isaya 48:22 komwoe kolen 48:22 kolen ng'olyotab Jehova, kamwa kole mwoe Jehova kole mami kalyet eng kiptengekinik, tengekwokikchok anan ko kiptengekyot ko mami kalyet. Ngitebe tengek kometinye kalyet. Chito nekikotach Jeiso ko Jeiso ko kiptaiyatab kalyet. Ngot ko mako inye nesobei ako Kristo nesobei itinye kalyet, lakini kiptengekyot komatinye kalyet. Ameimgei eng tengekwokikuk ku nemoche iwal kiy. Makiwole kiy kobate newolei sobetab chito orit ko Kristo Jeiso. Kero eng kitabut Isaya 53 ikose komwoe ng'alek cheu chu. 53:6 kale kiu achek tugul kechirek chekikobetyo, kikosub age tugul eng achek orenyi, ak kikonde Jehova inendet tengekwokikyok achek tugul. Kiu ole kikigei ak ole kiu ko kikitaryewan. Kiu kechirek chekikobetyo amu ndekose eng Isaya inatak 57:20 ikose komwoe kolen 20 komwoe kolen ako uu kiptengekinik nyanjet newosegei amu maimuchi komuny ak wiru bekyik ng'atatek ak simdo. Mwoe Kamuktaindet nyu kole mami kalyet eng kiptengekinik. Uu kiptengekinik nyanjet nemildogei. Wosegei nyanjet kole kokeleng'u beek, kobwone koboto ng'atatek, kowosegei kobenduonegei. U notok kiptengekyot.
matuliani muguleldanyi, iimegei kowasu chu, kotimdoi koba kimasi, kochutu chu, kotortoi chu, amatinye kalyet akot kitikin. Lakini biikab Mungu koter. Amu ngitinye Jeiso itinye kalyet. Kalyet nyo ko Kiptaiyat Jeiso. Andabuch ng'ony ni kimi ak emoni kimi, mami kiy nemie amami kiy nemoche sikomyeit. Amekwerie meting'ung itaingani sikomyeit. Ametiegei. Meeku Mungu nebo inyegei. Mami netatuani ng'alekab chi. Kiptaiyat Mungu inegei. Ara isin iker ng'olyondoni kikisir eng yu. Kale eng Jeremia 2:22 komwae kole matingeunegei munyat. Mami kiy neimuchi ichitchite tengekwokikuk kotibunchi iman en taitab Jehova. Amwa kole kitabuni maotiondoni eng kitabuni Jeremia 2:22 komwae kolen kale amu akot ngiunegei munyat, ale takimwoitoi ano amu munyat kotieme kochitchi kiy. Kergei ak yokilen matingeunegei jik anan iunegei omo akiboisie sabunit neoo, kotogu kora yaitieng'ung en tainyu, mwae Kiptaiyat Jehova. Mami kiy neiyoe kotiwal sobeng'ung. Mami. Kale akot ndeunegei, yani inyegei nekemach iwalgei. Kemach iwal sobeng'ung, kemach ile ngotililgei, kemach icheru imanda si iityin imanda eng inyendet. Mami. Kale matiny kele matingeunegei munyat anan ko sabunit neoo, kotakotogu kora yaitwogikuk. Mami kiy neiwole. Matingewalawal mwanikab ing'ony. Iwe soket ni anan iwe supermarket ni, kotakotogu yaitwogikuk. Maborto barak biikyo. Sikere kobitu kimurtoiyot ko kiy nekibit eng orit chi. Innermost part, kebeberta nebo orit nebo sobetab chi. Mami kiy age nekikichob neimuchi kong'oing'oita kobate lap nebo kipsengwet ko kitoo kole korotikab Kristo cheiuni tengekwokik akoitech imanda kipsengwet eng kayanet. Roni ng'olyot age kale eng kitabuni Mathayo komwae kolen kitabuni Mathayo 6:27 ketinye ng'olyondoni. Kale Mathayo 6:27 kale ak imuchi ng'o nekereri met eng okwek kotesyi koindanyi kakwautiet agenge nebo eut. Chito neikereri met tos iyai eung'ung kotakokoit kitikin? Imuchi ng'o? Akot ndekerer met akitestai ikerer met akinyinyir ikerer met akikimu ikerer met, ng'o? Kateb bukoit kole ng'o neimuchi kokerer met kotkotes kiy akot eng eunyi? Mami ndugu yangu. Mekerer met iumizangei. Ityakagei atya icheng oret. Amu kipsengwet ko kikoyai tetutiet akobo inye. Ingen Mungu tuguk chemi akongen kaimutik chemi, lakini kikiyotwech oret. Ne oranatak ko oret nekonu kipsengwet inegei. Andabuch komemuchi kiy. Mami kiy neimuchi. Ker ni yu. Ngisoman eng kitabuni
komwoe kolen eng kitabutab Romanik 5:6-10 ikose kotetu ng'alek chechang chekikwoiwech Jehova. Kolen amu yekito ko kiptengekinik, amu yekito ko kiyachen, amu yekito ko bunik, amu kisib kepongonun kiy nemie. Amu koite 10 komwoe kolen amu ale koite 10 ale amu yekito ko bunik ko kikituyech ak Jehova eng meetab werinyi nesire mising anyun ko kakituyech kesorwech eng sobondanyi. Amu tinyei amune Jehova. Kikopangan amuneinik akobo chito ak ole sorundoi chito. Ngiker eng kitabut Korintoek nebo 5:21 ikere ko kituyenechei Jehova eng Kristo Jesu. Kikepongonwech tuguk chekororonen. Mekerer met ndugu yangu. Kikechobun tugun chemiach. Walake, wal sobet, kas kotakokurin Jeiso simeng'emgei. Meng'em chametabgei, meng'em miondo borto nemowoloksei ne ngokakotoigei kokakoek lifetime meimgei. Tugukab ing'ony kou noto. Meimegei akot kidogo. Kale Paulo oboiboitu kotugul. Akamwoe kora ale oboiboitu. Mende betut akot agenge anan icheng break nebo iimgei. Ipkoimak metit, ipkoimak kabwatutik, ipkorwai korotik, ipkowalak environment nebo atebeng'ung. Meimgei. Tinye kaimutik chechang eng emoni. Tinye mionwogik. Uyu kamian king'ung. Tebikas kele kakile tinye miondo. Kakoek cancer. Yes, imuchi iimgei ile kotakone nguni. Kotakone. Akilenote kotakone. Kotakone. Kobirirse. Kotakone. Kotakone. Ndugu yangu, kobitu kito nekabit imwechi Jeiso. Akiwekchigei Mungu. Akilechi bou kityo ole kalit. Meimgei. Don't worry. Mekerer met. Kerirwekab met chebo chito komutyin chito meet. Kale amokerer met eng kiy age tugul. Ako eng kiy age tugul ko eng saet ak somutik. Mekerer met. Ker ng'olyondoni. Kitabut neb Efesoek komwoe ng'olyot neuni nekararan kabisa. Ale kitabutab Efesoek Efesoek 5:20 komwoe kolen okoitoi kongoi kotugul akobo tuguk tugul eng kainetab Kiptaiyandenyo Jesu Kristo. Okochini Jehova inendet kwanda. Okoitoi kongoi eng kiy age tugul. Kongoi eng kiy age tugul. Ngwaak kiy ilechi Jehova kongoi. Ingen amune. Imetochi Mungu. Eku free kabilanoto. Akot ane amwoe kongoi. Chang tuguk chekiyoiwo Jehova. Amwoe kongoi. Kitun let kanai kicham ole kinyolen kikoba kelekchuk kitakwane totunisiei yeu. Lakini rani kinganai logoiwek amwa kongoi. Amu ndakingobendi kelek kokaek summary nebo bortonyu tomiano. Kiba kelat sikotosob tomi.
Imuch kikikerech choto sobet nekitowendi. Omwa kongoi eng kiy age tugul. Kiy nekait ilei Jehova kongoi ingen amune. Akitiegei Jehova inegei. Akimong'u Kamuktaindet inegei. Akobunjin sobetab kipsengwet inegei metesyi kiy age. Ker ng'olyondoni kebendi ketore komwoe kolen kitabuni nekibwote ng'atutik 15:13 komwoe kolen kotom kebe yotok amoche kerukan kebe nekibwote ng'atutik en kitabuni Proverbs kalewenoik komwoe kolen kitabutab kalewenoik 16:3 komwoe kolen koite 3 kokamwa kole ikochi Jehova boisionikuk kondochi sikokimitun kabwatutikuk. Ikochi Jehova boisionikuk kondochi. Wachilia metochi. Ikochi kondochi. Akot ngikere kaek kemng'em erut kole metochi. Ikochi kondochi. Kutuny aking'ololchi Jehova neng'ung. Ilechi oroni nemi tai alian ingobunjin ikere koyote oret Jehova betut en betut ak betusiek tugul. Amakoi ng'emak kiy. Ak akot ngong'emak kokaimetochi inendet nekaimwochi. Amu tinye kabwatet nemie akobo achek. Ker ng'olyondoni en kitabuni Jeremia komwoe kolen kitabutab Jeremia 29:11 komwoe kolen kale amu angen kabwatutikuk angen kabwatutik cheabwoti akobo okwek, mwoe Jehova, kabwatutikab kalyet ma chebo yaitiet si akonok kamang'unet eng betusiekwok chebo let. Angen kabwatutik cheabwoti akobo okwek. Tinye Jehova listitab atebosiekyok. Tinye listitab kabwatutikyok. Mametoech Jehova. Ingen tuguk chekibwoti. Ingen magutikyok. Makoi metech. Ikochi Jehova ortinwekuk. Mekerer met. Tafadhali. Ikochigei Mungu. Ikochigei Kiptaiyat. Chamtegei. Itiagagei. Tetyo kwai Jehova kebeberta nekong'et. Imwa ile makwane nesobe ako Kristo nesobe. Akonai Jehova tuguk chemi tai. Kotoretin Jehova akondoun Kamuktaindet en tugul cheitete chemiach akisich kamang'unet ametiegei. Meeku Mungu nebo inyegei akotiegei Kiptaiyat Mungu inendet sikotatuanun amu imuchi ako inendet ko Kamuktaindenyo. Koskoleng'uni anan en betuni en kekonani yekaech ng'weny en kebeberwek alak kokaimen en kebeberwek alak ngotep Jehova nebo kalyet koboto akondoiwok eng mieindo eng kainetab Jeiso. Ongesa Baba Jehova ndoiwech en tamirmiriet netilil en ng'olyondeng'ung akikonech kamang'unet en kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen.